etio yam tivum sune kama ante woni el nguga agav nye mo kwa hako mzoti hen don shimte secretariat mzoti ba vi bishia na ante ugen ka woni mom ka me fishia am ga kwa afishia mzoti bla ya mo me zende tele mzahine fishia mzoti bla mto foto me video mtindi we mi we nenge na otini we mi tse ya domga mka me duwe mi won nechi nenge ne condition the secretariat mzoti alukiri ala gato nekpa anyi ma nekene simana ha si kwa mzoti unende na ha nelu moya dondom ne sizane shi national secretariat mzoti kalainge mzoti national secretariat la mane fuji ne ya singa okay a secretariat mzoti jana nango metesi side wo shine nangi secretariat ne ya jingi myom crash ha window go it's watita vandalize g ne kutu averu ganjan nangi kan ilu ha buku mom ke yo ya ingoro meeting jana ne koten chon ha window tita nangi kwa hingi nangi kuleto emo lo benje mo chon sile we chon tita we hanya ka hungwa jana it's watita ba we ingoro meeting ha kamba disability once in a while ka back zende kuleto passages ma kuleto nangi ne akoti ya de kuleto jela ko suppose we no ka flower hingi kon ka ho pe no conferences jena shin igbo ma ere jena nanga ho la lukuli nanga tiya nanga ha silin yoho be jina na ha ngisha njaye o behele ka gire gi pe ere nya bugi na inga ka campaign ka ba be campaign je nanga jili duka itselim yom canopy ba ya eva tent ba ya ele hijila pa itselim yom nanga elu nanga itselim yom like te ibu ha mbo like te o nanga haji ne kwa kanja yo bugana kwa ka security ngio na angbana mlo fimi kwa nana mama ogane o ya he ya bala mama baso yo shina ki duesha camera ga paketo ngwana ko mama ne awo kamle ama tipchi vulu vanje no kamle ama tipjena kene ne tu asashi amimi ya alwe vanya da vahinge u adamocha hingen ha negese peno wesichi mongu vanku vesune nana vasoya avate sumbya kwa na ne room na mi ka ko TV tawe bon negese ya simba gbule won jo ma sashin ye ne no ukukwa ngugbe won sita unenge doga simba lune chiga unde vega simba lune chiga chi doga angbane ninenge secretariat mzoti kapelo jela na ha alwe secretariat mzoti ngu na ha ya kamne mzoti mbaile tomne na ala gatso higan na mzoti mbaile tom shaw yave bamna jiji me kai velu wele tom shaw yave na have tom vela silu nenge ne ugai alwe mbaile tom hi secretariat ya mheme wolu na duwe ke yo na va hene fishi ditsa aka kana na ke wan tomu na ye alu mbaile na ha ya masulu nenge ne tomu renve na ha tyo yam sham nenge wamyo ngu duwe azambe ne tembe kamungu gamlu duwe ne mi mzoti esko mzoti tindemga
chim la mambo be tokpaga am go do an example ne he on tv se chi he sha gomna yem sha senator okuma SGF he de sha former governors ese on timba ta babulu nyare ama wo tipchi masu mosha masu wewe ndere mzo tip secretariat ne pa mae kwa hame adogom na keshimayo ma ba so secretariat ne se solon secretariat ne ya zambe ngune ka hemenu mzo tip hemenu mzo tip ma be kreyo ba be yaran his secretariat la yanga yo my team by tom ba be va elen secretariat work hela ba tapin kwa balon sha humbu la man sha chu president o ve ko venge ya venge video pa ba pe ya sha chu tiv secretariat la she bon ya my bu official zayo on hita tiv pa ona fatio yevesi va olon zo tiv ka ko ze yo jena ka hama kwa elu wa yevesi yememi hakwato tiv uda olon toga ka hama wona na fatio ngolon hine fishi ya gomna olon zayo hin taluna ga ba alu mzo tingu official anga very active ya wona na fatio ngolon hela azayo hi community na ha alu ka kwa nzo tive to ve yememi hine to ya ve yememi hine to alu ka kwa ve fatio solving at their own level ya ve solve alu ka kwa ve do mi tembe on tipchi ve tasha mi ya ve do mi tembe alu ka kwa to yememi to government ba ve to ve yememi to government kam hen wam jene shikadzambe hen nzo tive o masitio ya kam hen wam mudu enemi me hemenum zo tiv mfa elu hin constitution laga ba hemenum zo tiv we nenge do we ma iso constitution zo tiv na ha office secretary general zo tiv la ma elu hingile ka tindi na ha office la saulu na lu hi chombu tai tiv tawo welu ha pa saulu na lu ya na lu na tse hin chombu tai tiv hi ga ugboku ya chachu na na fanti odun yaren hi secretariat la control ne kayo president unelu makudi unelu katina ala unelu eliede unelu naka unelu daudu unelu adikpo unelu vandekia unelu tse gbragba shin ko nya shin hama ji kita tiv jepa secretary general ya alohigboko yelen tom kam hen wam jela ka suggestion wam hen monum zo tiv jela angba neva sitam zo tiv kraga sham nenge wamyo mzo tiv ngwe ka kpe okoho tiv chi kene mzo na ha alu kpe la ande yo ka o se town kraga ka o se chinge kpe la se mo na sha se nongo ata wase bam ahide han ta tiv mze hem alu yo alu shagba dumbu kan taro tiv la veto tiv we se dido kamo ante wen el nguga agav msuna